all, coming to you, please share your thoughts about tomorrow's game. Okay. Good afternoon. I speak in português. Com muito orgulho que eu, como treinador português, venho jogar a Goa. A história portuguesa tem uma história muito bonita em Goa. E portanto, relembrando os meus antepassados, tenho muito orgulho em estar aqui. Quanto ao jogo, é um jogo que nós queremos ganhar, como tem sido normal nos outros jogos, para estarmos mais perto da qualificação, com todo o respeito que nós temos pelo nosso rival de hoje. We'll start with the 2 rounds of translation, please. فضل ديكي وكفوت برتغالي. سي يقول لك بفخر كبير كمدرب برتغالي اتيته للعب في جوه. With a big pride, as a Portuguese coach, I come here to Goa. انتم عارفين ان البرتغال كان عندها تاريخ هون وعندها قصه جميله في جوه. You know that Portugal has a history in this city and a very beautiful story. بالنسبه للمباراه اتينا للفوز. About the match, we come here to win. ونحن قريبين من المرور للدور القادم يعني. And we are very near to qualify. Okay. We'll move on to a question for Sultan. Please share your thoughts about tomorrow's game. السلام عليكم، مساء الخير. Good evening, everyone. نشكر الهند على الاستضافة نادي قوة. I thank you for accepting us here. وإن شاء الله الجمهور الهندي يستمتع بمباراة بكرة. And I hope Indian fans will be enjoyed tomorrow match. وإن شاء الله نحقق فيها الانتصار بإذن الله. And we hope that we will win. شكرا. Thank you. Okay, now we'll throw the floor open for questions. First 5 minutes, we'll take questions for Sultan before we move on to questions for the coach. If you have any questions, please raise your hands. Yes, sir. We'll move to him. Please pass the mic there. If the question is in Arabic, please translate. Of course, of course. السلام عليكم، إبراهيم العتيق صحيفة الاقتصادية. سؤالي موجه لسيد المدربين السيد خصص. الجماهير تتساءل متى سيشارك رونالدو في دوري أبطال آسيا 2؟ وشكرا. My question is for the coach, and I wonder when Cristiano will participate in the Asian. We are first taking questions for Sultan for the أول first 5 شيء minutes. الأسئلة للسلطان بعدين. Please convey that. Ok, sim. Ok. Alex Alain quis um jogador fora da órbita do que é a paixão que todo o mundo tem por ele. E portanto, nos jogos que nós normalmente jogamos fora da Arábia Saudita, não só porque nós temos que o reservar fisicamente e por isso é que ele não vem a maioria das vezes aos jogos fora da Arábia Saudita, todos os países onde nós vamos jogar, no caso da Índia, Goa, Iraque, sei lá, Hong Kong, onde ele foi, é normal todos quererem a presença dele, mas há outros interesses mais altos que se levantam. E portanto, nós achamos que o melhor é ele ficar na Arábia Saudita para disputar os jogos também da Champions e os jogos do nosso campeonato. بالنسبة لكريستيانو، لاعب الجميع مغرم بكريستيانو، يعني عنده كثير فانات يعني. About Cristiano, everybody loves Cristiano, you know, and he has a lot of fans. ونحن في المباريات خارج المملكة العربية السعودية قررنا نريح كريس. And we decide to get him a rest little bit when we play outside of Saudi Arabia. محتاجين نحافظ عليه لياقيا. Because we need to keep his physically
you know. لا عارفين انه في العراق او في الهند او في هونغ كونج يعني الجميع يبغى يتصور معه وعنده شعبية كبيرة رونالدو في I know in Iraq, here in Hong Kong, he has a big popularity. Everybody want to make a photo with him. Everybody want to meet him. الجميع مهتم فيه. Everybody is interested in him. خيرنا بقائه في الرياض. But we choose to keep him in Riyadh. ويشارك في المباريات And he ونجهزه للمرحلة القادمة. And prepare him for the next period. Okay, we'll take 3 questions for Sultan first. Maybe you can translate that. أسئلة للسلطان Any أول. questions for Sultan? Please raise your hand. Yes, sir, over there. مساء الخير يعظم الناس تحت الاقتصادية. سؤالي للكابتن سلطان الغنام: ماذا تعد الجماهير النصراوية في مباراة اليوم والمباراة المقبلة؟ السؤال الثاني: ماذا تعد الجماهير النصراوية في مباراة اليوم؟ ماذا تعد؟ He asked Sultan what he promised to his fans. السؤال الثاني للسيد جيسوس: And second question is for coach. كيف سيتعامل السيد جيسوس مع ضغط المباريات خصوصا إذا علمنا أن How he will deal with the pressure of the matches in the short period. خصوصا إذا علمنا أن الفريق يخوض 4 مباريات في 3 مسابقات مختلفة Especially we know that Nasser participate in the 3 competitions. خلال 11 يوم تقريبا في 3 في كم؟ يخوض 4 مباريات مهمة في 3 مسابقات خلال 11 يوم. He has in 16 days 4 matches very important in 3 different competitions. 4 مباريات, sim, 4 jogos nos dias, 4 jogos muito importantes. Primeiro para ele. O primeiro para o Sultano, o segundo para você, mister. إذا كنت السؤال الأول كذا. مساء النور. إن شاء الله Good evening. نوعدهم بالاستمرار بالانتصارات بإذن الله We promise you to continue winning وتحقيق البطولات بإذن الله. and make achievement and you know. بالنسبة للمدرب صح؟ Agora você, mister. Bom, nós temos uma experiência de lidar com jogar jogos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Neste momento, do princípio da época, não é um problema e, portanto, nós sabemos gerir a equipa e é isso que vamos continuar a fazer e amanhã vamos fazer isso com alguns jogadores. بيقول بالنسبة لنا عندنا خبرة كبيرة لإدارة المباريات يومين بعد يومين مباراة أو 3 أيام بعد 3 أيام مباراة. About us, we have a lot of experience to manage matches. You know, every 2 days, 2 matches, 3 days. You know, we have enough experience to manage that. بالنسبة للشيء هذا ما عندنا ولا مشكل يعني في إدارة. So for us, there is no problem about that. عارفين ندور الفريق. We know how to circle the team. وهذا اللي بنسويه بكرة يعني. And this is what we are going to do tomorrow. وندور الفريق يعني. Some players, you know, we are circling, you know. Okay, next question. Maybe we can see some hands from this side. Yes, sir. Yeah. Please wait for the mic. Yeah. Cicero Silva from Hivejaw. Sultan, you're one of the most experienced players in the squad, and given that there has been a lot of media attention for this game and it's a new conditions, what is your message for the شو squad? رسالتك أنت للناس والجماهير؟ pergunta para o Sultan. Ele é o mais jogador que tem experiência na equipa. عم بيقول انه انت من اكثر اللاعبين خبرة وبتجذب الاعلام والاهتمام الاعلامي، فشو رسالتك بالنسبة لمباراة بكرة؟ Com o jogo da manhã, pelo mensagem que ele queria passar. إن شاء الله راح يستمتع الجمهور الهندي بهذه المباراة. I'm sure that Indian fans they will be enjoying tomorrow. معروف دولة الهند مين معروفة بكرة القدم. I think India is not very popular with football. لكن راح يستمتع بكرة القدم. But everybody will enjoy tomorrow. مع نادي النصر بإذن الله. With Nasser team. Okay, next question. If we can see some raise of hands here, please. So, hi Sultan, my name is Jonathan De Silva. So, first of all, welcome to Goa. And as a right back, how do you find sit in tomorrow's position? I mean, like, coach always tries to play a little more attacking. And do you like playing more of attacking as a right back or as a more of defensive role for the team? عم بيقول إن المدرب يعني حكى عن المباراة وكذا، أنت بتحب
تشارك هجوميا اكثر سلطان Mister gosta molto da يعني marcare. تحب دفاعيا يلتا اكثر pergunta pro هجوميا Sultan se دورك gosta muito كيف de راح يكون defender. بكره؟ عم يسالوا عن دور سلطان بكره كيف راح يكون هجومي اكثر دفاعي اكثر بالنسبه لمباراتنا. اكيد هذا شيء يخص المدرب. Of course this is a decision of coach. يبغاني اهاجم، If يبغاني he ادافع. want me participate more offensively, وتعرف ان تلعب نادي كبير we are big team. دائما تكون في الهجوم. دائما ايش؟ فكر الهجوم. So big teams always think offensively. فراح اكون ان شاء الله So راح اهاجم كثير وراح اصنع. I think that I will participate more offensively tomorrow. Right. We'll take 3 more questions. If we can see some raise of hands. Any other questions? حد عنده سؤال؟ Okay, if there are no questions, okay, we have one question coming up. Apologies, coach. Hi Sultan, this is Shornavo from Pixel Sports. You have been part of the team for a long time, long before the European superstars came. So what has been the, what can I say, the impact of the European superstars on the team? ما فهمت أنا. The hearing is very, you know, there is a echo of sound. Impact of the European superstars in the team. What has been the impact of the European superstars in the team? For the minister, for the coach, for Sultan. عم بيقول له ايش؟ دور شو اسمه شو تفكيرك في الكرة الأوروبية الاحتراف الأوروبي؟ هذا السؤال؟ What is the impact of the European لا شو تأثير اللاعبين الأوروبيين عنا في الدوري؟ ما تأثير اللاعبين الأوروبيين عنا في الدوري؟ اكيد تاثير كبير. Of course there is a big impact. الحين الدوري السعودي صار من اقوى الدوريات بالعالم. Now Saudi League is one of the strongest among the world. وراح تتطور الكرة السعودية بإذن الله. And Saudi football is developing. Okay. Any other questions? If okay, second last question, coach. Second last week said 3 questions. Yeah. Can you tell us what you know about FC Goa before the draw and after the draw, when you all were grouped in FC Goa? What you know about the team? For whom is question? Coach, for coach. For coach. شو بيعرف عن تاريخ جوا قبل ما يعني يتأهل؟ ماذا يعرف عن Sabe o mister da história de Goa antes de jogar contra ele? Eu já tive a oportunidade, na minha primeira introdução, de falar um pouco da história dos portugueses em Goa. Tive a oportunidade, quando era adolescente, na escola me ensinarem que tivemos um grande homem que conquistou na altura o mundo, chamado Vasco da Gama, que foi um dos homens que chegou a Goa com o nome e com a bandeira de Portugal. Portanto, sei a história como português. Tenho orgulho no meu antepassado e sinto muito feliz de hoje e amanhã poder fazer um jogo em Goa. بيقول ان جاتني الفرصه في البدايه تكلمت على تاريخ البرتغال. In the beginning I had the opportunity and spoke about the history of Goa with Portugal. اتذكر وانا صغير يعني علمونا قرينا في المدرسه. I remember when I was young in school they taught us. تكلمنا على اكبر يعني رجل عظيم اللي هو فاسكو دا جاما اللي هو اكتشف جوا يعني. They taught us that Vasco da Gama, one of great men during history, he discovered Goa for the European. وأنا سعيد بوجودي هون وتمثيل يعني البرتغال. And I'm so happy to be here representing Portugal and leading a match here against Goa. The last question, if we can see some hands. Yes. No, one. Yeah, last. Coach, good afternoon. This is Marcus from the Times of India. Everybody feels that Al Nassr are one of the strongest team in the EFC. Everybody feels Al Nassr are one of the strongest teams in the AFC Champions League too.
it is a team that is good enough to compete and even win the AFC Elite. How do you convince or motivate the players to give their best every time, especially when you face weaker teams? Nel dizer que toda a gente agora sabe que o Nasser é uma grande equipa. Como é que o trabalho que vai ter o Mister para continuar? Bom, Principalmente para o João Félix. Nós, como equipa, ainda somos uma equipa que estamos a crescer. Somos uma equipa que estamos a dar os primeiros passos e, portanto, temos muito ainda para aprender e a pouco vamos tentar que o Al Nassr, com a qualidade que tem individual dos seus jogadores, possam passar em todos os campos, não só na Arábia Saudita, mas também fora da Arábia Saudita, todo o seu valor, de forma que faça do Al Nassr uma grande equipa. بيقول احنا كفريق قاعد نتطور كثير، فريق النصر قاعد يتطور كثير في المده الاخيره. We as a Nasser we are improving very well in the last period. بس في البدايه قاعدين نسوي في الخطوات الاولى، لسه في بدايه الخطوات الاولى. And we are still in the very first beginning steps. عندنا كثير اشياء محتاج نتحسن فيها. We still have a lot to improve. النصر باللاعبين الاجانب واللاعبين السعوديين الموجودين عندهم امكانيات كبيره. Nasser with local and international players has a very big capacity. قاعدين نتطور ونشتغل يوم في يوم. And we are improving day by day, working day by day. والنصر بيتوج بالبطولات. And Nasser will be crowned. Okay. Coach and Sultan, I'll request you both to stand up and pose for some photos with the ball, please. وقفوا صوروا انتوا اثنين. Thank you. See you tomorrow. وين البول؟ Just some photos with the ball. وين تصوروا مع مين؟ Here, outside.